Sika phone sika kankana wenya no. Ye de ye o. Sika kankan bi wo. Fire wo. Kere wo fire. Ajima. Enti hia me. Maami edusa sa akode. Ebra me ne mabedwafo. Nananom ahemfo ene aba ahema trase. Na ya dosuko ewo apam sini dwumadie yi mu. Apam Abusua apam pa. Pambi wawa mumiere ni ye. Abusua pambi wawa mumiere ni yo. Pambi wawa mumiere ni ye. Ni nyami beye biya ye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. And no who dreaded there. You could brew. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. And no who jack a sepan and neck. You could brew. William, a yama money mema. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. A yoko ni sissiyari drink a sepa. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. Mr. Snassi. Na mensev. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. Emma meme jina brani. Na eyeme. Na Abusua was said me brabo we. Sweetie, maybe come on mama adwamwa. Hey! What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kwa jodi. What kaki? I'm sorry. Obie timinumbi. I just append for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwade nkrato yi mu agye atum se eye Pedofo mama mu say what in the water abakosam mu da say ani no na abusua bi timi de wona japade e ti se sika kokko e kokkoje ye fundi a eye awo ana se tumi Omodi awo. E be chisika. Mosim se me ka che mo se sika kokona be china ai sika kokona musade ba sana wona mo hwe no musade de e basa e dinya de pii na bre abusua no enu na ye frɛ ne abusua apam me hu no prako pese konfo no ome si edin ne nsam kekan yachi ne etam ya japade de komano na sa wo ya ma wofa ebede na ema abusua apam edwumadie sonko kra ya hyehyɛ e de bre wo e Kumawood TV efiti adwada ekwese ne fie de bia awia no mienu e Kumawood TV so apam ensunsaso de akire no ehu pa efie gudie menfo so ne enfanko enkoje awo na gudie ne nipa enese ni emfa gudie enkonkoje nipa osene bre na so wonwene wo woni wo adwempa ese de okonu wa ete fifia agwa ese fika sekana no we me Abusua pambi wawa mumiere ni yo. Pambi wawa mumiere ni ye. Ni nyami beye biya ye. Mumiere ni ye.
be wawa. Omiareni ye, nyami baby aye. Omiareni. Hey, Grave, we don't know. come on, day. Hey, Nananum. Mucha mutumio. Madekrope. Nananum is Samo. Mama, you know, dear Mutumi. Hey, man. I never cried. I swear, God. Could you be? Eddie. Eddie. Abusua penny flame. I'm a coin. Or say, or my comfort. I catch and say, answer Najima Humbetono. This is the scout corner back. Answer Humbetono. Abusua penny amania or bomeno. Akwalane and Humbetono. This said, it is scout corner. Echo, come on, my comfort. Enemy, Evan Comano. Evan Comano. Se non quinti na Akwalano, e yan no betona. Me dem to say Evan Comano. Hey, me be cry out the mammy. Na no the mammy. Come on, Efako. I don't want to know. Would them beko. The whole patch ran a bushia dear. And winty, mediano beko. Say ya, beton. 2 dear and fanco flat. Maudia no more. What? Eh, fire. Me don't come catch you say. Fakan. Should say nipa baby amesika what the first one no so be ma de coupe. Ai, me betimi amana be free answer. Eti fakọ. Why? We there, nananom ya domo a anopa hema. Bako, mako se Abusua penny. Se afedi, Matias ye. Ti yam fanko. Enu anu na kula ne nya ne fa odie. Na wo bele. Ti sa jimai. Onya ne tini di mu. Sa. Kakra na wedi na no de bako asama. Sa. Ti me de bako. Wate? Ya betima mesika ama ya be afriensa. Ntino. Mira, anopa hema na wo kane de. E wo sentam so na okobo Abusua penny amane. Na entiase enye eye adwuma. So wo. Apambi wawa mumiereni ye. Abusua apambi wawa mumiereni yo. Apambi wawa mumiereni ye. Nyami baby aye. Odefo. Na kakreni. Deni ubidi nkomo. Ema nananom so ema yo ma kwankyere. Na akoye se. Wababo nananom prum. Na ya bio na zu gina kwan no. Ne ena nananom eyi puma kwan. Ya ade a ejira akanta kwan no ayintimi nwuram. Afri ho. Nti na ye ba ya wadawroma. Ekita hodi ene nananom wo. Ene de epon na bi yesu yi wuram. Mo ne tuma. Mo do sia yo. Ano pepe. Na o ma konfo. Asa de woni aje bebleze. Kameso. O mo ne tro. Ade woni da so di akira. Eno kore. Ai, eno kore. Belefo. Adidi ase moya. Eno ano. Oh, wonderful. Ese moya. Menya akwada. Me jodi. Intimi ni atro. Ose ni pesa. Omangofo. Na de ya Abusua japade no uni mudura na. Ite woni edi akire. Ani na no na de ablewo afi wo se mo. O ka wani to. Omangofo wadaruma. Ensa dansa yem wadaruma. Manga o piri wa. Edi ato. Ocho moto. Ampa omo de ose ayo yo. Omo se omo yo.
to wenje no so mfeso whatever roma me wo fa sin so ne ba brantie ba ko pe wada wusu sesi ya e kasa yi o ai nko loko no ni bia idi se no ma ji ni feso die mo we bia mo sabeka se ni na whatever roma se ne waka no ene yen sebre ye be kona ya so so afedi wati wani afedi wati wani ni ko hwa kwala me de mani na ato wo sa planti wi waya ma ne yete no wasre na nanum so mon tayi na fa che no Apam bi wa mo miere ni ye abusua apam bi wa mo miere ni yo se ran ka me bu so abi sai ka me se bi abi animle sana so ya aso kakan se si ya mi yan anade sa papa ko che do blame me ama de so jamanunum ni ma du prompo ashim nunu fe da shim na adu safe for me sa timi di ya kwala ya na mpese ka me ne wo ko efu me da papa no ma me an ko efu nanka yakodo me dia form de me ado papa ko ni se me pado me do ashe papa ta mama papa pa ranka papa say me o ma am de se kana she na ka say me na do ya wa mpese me buja kra sa de pro sa na ma pe papa masimo papa sim sani ti ma hoye moyo pa na we pra ya trading komo se wa besi machi na wa no pa ewia anumre sa Abusua chi ofi one day me kono ofi and me kram papa ka say ya no one piece man sa Papa see ai o papa se ba mpisi sa mi refi na me hu a chentina mpese se bi hu ana anka me ko ne me kra me nko fi se ya betra a chasan adama ba wa beto me so me ko na o fi o ko na ya bla o de ba wa me ko ka fi me ko na o fi ade me ko ba mpisi a papa sa me ko me so me ko adama se me me ade bia me ko ya di baba wa awon fe son no me ma wa kwa ba me ne me mpenifo ese wonante sie ne sen abanti bia me don anu no so don na baba wa bi chine frinde se to wasam so wasam ni nyina no nampacho na chese wo pa kire se aba ya brantie bi a wo do no ababa wo bi gina firi wo nsam nampacho sa na nanom so wo de na madam as wo de mono no mane how na nanom be ye ne opanyina ma wo baby buy at tin with you have my for you want me to need brother in the big one aya semo ni nyina matiti nyina asu de tia na ti na no mo wa mi o sa se di aidi baya ni yeko fe ma ni o ye ha me ndru no so me hwe o so aka semo ebi ana harama na yetete na nye ho yare anima yana frame ame no why o why na ndima sisi aso papa se na ndima sisi why I fa ba bia o
I don't know what I'm saying. Oh, it's my music. I don't know what I'm saying. I don't know. And the man's what you? Hey, me cry, Mamma cry. The queen. No, could I mean who are break? It says so. I was so wonderful. Who make a shame? Why? Let's share now. Odin sene ba se wa me na mtiti mu ba eno okue. Ti wo mama ba me kue ni. Ayarefo akese ana me hwe wo. We dey say yaketo ye di. Nya me de medro kanope. No. Se me ntimi aka mba ya me fe na ni ase ya me hwe yi nka me dan me ni akọ. Wa ya e mo comment. Sana me pen. Onna na badabi. Ma me se wa. Benyama be hunu. Mamu stretch the kura. Mati. E ho beto. Nda wano. Why? Mama wa comment kura. E kwa kwoti e dre bi. Aba na me bi akan. Se me kira mo na monya ehunu se de sitie. Anasa mo no no amane nom. Na ne ho anto na. Obi eni wa dwense ni bi eni wo betimi are no. Me friend was see away. Eja, mama ko na no mushira. Oh, na no do mushira mache. Said do ni me ye yache. Nti sha ni de. Ma den sa. Nti me kwa na makofe. Mate beautiful. Mate. Na no nko. No nko. Mate. Someone na no mpayo. Beautiful. Abe wa kotia ba. Ni sabia. Apambi wawa mumiereni ye. Abusua apambi wawa mumiereni ye. Apambi wawa mumiereni ye. Nyomi baby ya. Apambi wawa mumiereni ye. Abusua apambi wawa mumiereni ye. Pia nana. Omi timi mu kwaji. Osintami. Nana. Si anyawa. Kwaji. Mfukasi ya mazenyi na hanuma no. Pia. Yansha wakewu. Osamna nisi ana mu aso. Mbiri si ensa homopo. Nana. Nana. Kwaji. Edi si amini usiti. Oh, Nana. Nana. What did Nana? Nana Mpachemi. Yo, Mati. No. Nyawa. Oh, some Malaysia. But God don't pin me. Makami teteno. Let me see to me diango. Yeah, but this way, Madame Koyemo. This way, Madame Koyemo. Mati. Emma de kuno aye. Emma de kuno osabe mai emadie wu. Emma osabe mai emadie kwa. Ai! Pia Nana. You so mo. Some ya kani ba. Watch it. Na bene for say ni ko etwe ho se busa. Therefore we di eyeboko. Na said me no ayonkofa esitie na ekreimu kwa na oboye ho ban enkoa ne ade hye nyina no ye nyina ya down otu na matiem na nsei mu na me ba ha che ntimi tuwa na so me wure ye fimidin sini ba ko esa me hwehwe na tira ko na se therefore ye wa ana me se ne sadia me fa ha no ma hwew se de wodafo ene nananom ene abusmaduase ahie atwe ho ahie omam opomdin esitie sa do de me ba ya esremu a pia wodafo kusiem piawia
obia ya na asem na ato no therefore me baya ma disreka die kakra na me betu anim mi ami yonko nimo ani omo fa tunsio na kose na matese agudie ya omo nananom ade awo na ase ma ekokochi se agudie no omo de aba se samo o ma wo tie na me se die wadafo de me ne wadafo te se honam ne ntoma oh ade ya te se ba fa ne fom ya nkwa hwe mu obi nkyem baby krodie mu nyu wadafo da woroma ka me mete sai onye obia na se me ba na me di ma de sede to anim se wadafo enka gudi o de ba yi ka wada woroma tamma me naka me ne me abusua so ya setre mu enye ye kakra wa wani tu yese me yiri bewu nyina eyi wo hia ne ho kire na me yiri de hu sa wodi free mu wo hia ne ho tireti woda fo me ntime nware biem efri se me nyina me na so ntime ba ya we die se de me ne usitie na ya yonkufa no emu odu na ya so no woda woroma katamagudi mame nanka me mfanhwe me ne mebusua nanka ya setere mu so anya jojo mayen me ba ya ma de serie nyara no odafo no waje me tie wo kasemu a ya kudie na onyonko fonde ba ya me kama odafo no ye odafo de o mama ka sakura no atama samasi oditi odafo tio enye onyonko ne o oh mi yoko ni mokra de me ne nakona krana ana wafa koti kwa bi fa mo beti akudie no nkoa akonko yi wadafo we de zanka nya asamboni o sese omo ne agudie no wo mo hunu se de omo si ehwe so entimi de nka minim se de yesiesie agudie kura no ama bi kura ba ho wadawroma wadafo kwaji timu mitimi nyesa ituma mitimi tam obi agudie emma se kwaji fako emma so mitimi nyesa ituma eno ntina oba ya kwaji si nyesa no so me nyama tuma sa se de hunu no me nyama tuma sa se ntina woni me na fofo mo ayi se dia ne kwaji me ka kire me my comfort mitimi tam obi agudie tire pa mawo tanko no musa fonko yi mitimi sa ituma ntina oba ya dia tanko odafo ya mama di wo ya e dia no adantina ayi sa woni ni pa wo huma bro kwa kakasa adana otisa na mi bu pa wa ya ma ubo no so ate understand me di wudi ana ma ba won chen me yonko no wo nyine me ho e kro ma me me ko so nya do ko me wa ja sami agudo do ko fabra nya sa me no ba ya masa me mpesa me wa botre pa se kura gume e bagu aya wa wuti hoyi aya wa wuti ko kwaje mutimi fani ya haya ma bo pelekisi ma kom da esida ya tell me skasa so wani na upopo no me ma popo aja na bibinti na ya na ma teme da teso e ka chiro na due ko kwaje so wa jida na tinta skoko o na jai wo jai o ya bu mama so le ga ho me pasa de o ni scan ho ko gura ho ne ko ibra ni enche wo fani na man kra enche ade anu to be dey to be dey mani abre pao mani abre na bai ko kwaje so le ko wadafo o pamo me so le ko e ma me hu mo so le ko and say ya gura nyedi na wadafo na de na o se na me to na me hwese o wabufo na da so ho ha nya gura sa me pe me nja ko kwa wadafo de woni abatra kura wadafo da me ko je kita wo fanya tumadi me pisika mo ni me obi ade ko sa wo hwe ye adwumade amanga na ka de ne ka yenye de me ko mesaba nim kwa me fa so a mesaba
kwa chade wo boda mu ana na wo bo mani so be kasa asa fu ma kire me wona che osa kwa mama ntinta tsuko ko nchiro so de wo kai no na fafa mama ntinta tsuko ko nchiro amanga usimu da ben wandu e ukrom wa obedi to awoso ukrom e wa obedi to awoso penjuma mama jira me kwa iko order for me ba chona o mo fa ibi ama ana no me te say o mo bi twedwan bi wa ento be kam chefe wo me kam ba beji o time o mo achi o mo di dua me dua no me chai ni mo makaniti itine so na no mo dia metimi pa mama ne yi ntiko ko na no mo bua wo china order for me penitini sa me penitini no ka chiro wo say itine ye na no mo dia ntiko na no pa wo china bla mo di e dua ni pa na mi pa wo di mako why na no mo dia metimi pa mama ne yi ko oni pa boni ni pa bibia en pa man ko ko kwache o frame so ni mketetia what hey yawo na me dia yawo na me dia ene de woni na beto why bran ene ye ma tinta sko ko anchiro amanga si mo da pe ni wandu ha mo adre ko ube no tula a to di wa ene wane say na ame yese wanya ho enum safu bebo a ewia kata ban wuti sa na onum safu bebo a benimo me ka kire tuba nefo yese na nseya me ba no ene wo ba kankan no enante ya ode ne nante ye a me se ben pene so no enti no ese no bode ya ato akwa no so bebo a benifo kayampa ohia e madam po Apam bi wa mo miere ni Abusua apam bi wa mo miere ni yo Adi oi honey and about surprise Abusua herbal mixture any Abusua herbal capsules and no who dreaded there you could brew who said that will complain with sisini cocoa epe ajiwakade Abusua herbal mixture any Abusua herbal capsules and no who jack a sepan and neck you could brew winning a yama money mema Abusua herbal mixture any Abusua herbal capsules a yoko ni sisiya redroke sepa Abusua herbal mixture any Abusua herbal capsules Mr. Otsnasi na mensev Abusua herbal mixture any Abusua herbal capsules emma memme gina brane na eyemayi na Abusua ya wase se me brabo we sudi me bi komo me mami adwoamwa hey what does ye aye juma it's a living testimony kone kwajudi what kaki ya da Abusua obie timinumbi agisa pemfo wona wo man kwada no fo ene de onyamfie dumie FDA ahwehwe sa adwade nkrato yi mu agye atum se eye medafo mamemu saw se watene watete abakosam mu da se ani no na Abusua bi timi de wona japade eti se sika kokko ekokkoje yefundi a eye awo ana se tumi omodi awo e ba chisika Muslim say me kanche mo say sika kokko na be jina no ai sika kokko no sa de ba sana wona mo hwe no sa de ebasa edinya de pii na bra Abusua no enu ne ye friend Abusua Apam me hu no prako pese konfo no ome si edin ne nsam kekan yachi ne tam ya japade de komano Abusuafo enenso obade adawroma ode yankwa hye Abusua Apam ehu
Abusua Apam ehu ye pa aseda kese nkoma awurade sansa na wotwe nyina wone ye na di ne yie ene so ame ya hoden ame yetimi de ahwe Abusua Apam dwumadie yi ade ya ehu o aye hu yie agudie ne de koi eho asem besore enya sanketo akora medinde maame adu sasa akode maame adu sasa akode ne freme mesre wada ene ya tena se wunim dada se ye bedo sukọ abiebiem obu okwa na ne da edika ya wore Abusua Apam ya tena se ne ye chechire mu se ya e ma wonhu se de sini no ne tebie sitie ye bie ni ma wonhu na wate ase ye ne asama kwa ye bie la na to na wode wadwenche e de aba enti mesrew ma fide na ya ka se wonua se wonhwe be wate sasa ye streaming o Facebook live e basa edem enti se woni fie kura na wontimi enso ye Kumawood a na wako Facebook kese ubo Kumawood live for an edem na Abusua Apam na wo hwe ene ya transe efiada ye besa transe na ye foso da kese pa e ma edusan ye ba fo wo ma dawroma na wo de edusan ye ba mixture ene edusan ye ba capsules ene edusan ye ba capsules ene tie enso na ye wo edusan ye ba mixture ene so ene tie aduro we sisi ye de ne kokko aduro kese a e wo dwaso wo wo sisi ye wo ya wonti mu twetwe wo to wasen twetwe wo wona ase atatai o mema sem ko ya na so sabu mu wo ha no fa nsuo ne to pai ne ka woni no wo ye free sa wo makora no fo anase wo fafura e na wonum bie edusa no ya hodo nan san so ne ye wo edusa heba ointment no so eye enku ano hyehye iri twitwi nkotoje sisi ya de sasapro na ho ato ba bie bo na de atwi we edusa malaria eye malaria du woni mo ato ntumi di entonton brafo bi ayo amantu dia bo wo no bia wo free we ene aboafo a wo so ya na sene e wo dwumadie mu sabre me kasen me panel members no di dwuma regular panel members o ma ye bi e ofia ye wonana amoni ma sai a wo to so mienu wo ye nsuta anansu oba hema e wo fia ha nana pia o nana me mo ha ye buru ya se hie bi ya hie bi bakodi na wotweda na ba bakodi abanya me ado fiada no bakodi ye bibia ye boko da ide radias o de ye na kwose ye ne hye November 1st yo ya ye duro na mre kakra wo me so nya me adum e makoy ma ye fraba ai from mame wo se bom ho kakra kakra me ameteme ho no ya kwaya ba ni na de radias sanso e na wo mi rastave obin mens ne tafere ahye e ofia ahye Apam to say ahofana ye mo obi so yes a boy is a man ndi ami musa say we ya papa na so ya ba mu a na we ya brante erade de hira wo I was for your trust say wa ha na him so Sophia ma me de so atena say wo ma ye no so ko e wo Abusua Apam mu ahye wo na ne be sha say e fi ho agudie no ye nya de ko na de eka ni mo ne ne yire e ma ne de agudie no ko ye no e ye ne baagi man a wo yare empani fose ye nka ni wachi a wo se aguro ye de bibi aka no ahon be so ka won asem kakra nju no kre on se ye se nsem ode a ye bum wo yire won nsem a wo yire nsem a ye bum that's right o ya na dun se on fa koda if you say o ba o se samafo se wo de ne beba ntwene samafo twene se sa na ma mboa wo ye buru ntwene nim no ka se de bre ento no se de aka no adima na da fom wo yare din sabre no na o senso ne kwache dinkumo bi ntimi madwe mu mpo de na madwe yam se bibi na akoka no ebia no se na aye ne sa na se ye ntumi madwe yakoso sa se wo se o sei epekwa bia afaso ayi agime free ho ama papa ni mu abaye empty no na empty ani ye nyina ya ye ni bad ya wo be plan ye de gudi na ko na me pese me madwe me ko so se ma he de hu ni sa ana de hu ni sa na me ye hu no na se dia kan ni mu pa company se ni mu ntunu a eteton enti ene de ni mu wafo aka no nipa wo wiase na bibi ba enyiri twan den
we are din pia da kope no aye mre bibia betumi si wa brabom enti se wonya wo adwuma mu wo asori mu wo kuo mu wo man mu bia wo bia se bibisi a wankasa tenas emo bi ma wadwene emfa ne wo no mfa honto de wo so if se bibia betumi si bre bia ne ni mo ni se bibia ntime no yanka ne wachi a o ka sa agro yo yada se na hima amen ma yenhwe ayongo faden a bene wa afoso a amoni ma afoso a ene bene wa akwakofa amoni mai ajima bepe wo se wo mpe no se wo foso a ne bene wa akwafa dan fo se be ya wo be gi sa ajima fi ni nsemo se die be ye oni pa bi a wo tv ase wo tesa wo mpe wasemo na so wo se be fo dan fo ya tiane se ni patirimu ohuna na dwena woni patirimu ansa na be ehuna wo botaye bi se si ano no papa agima na wampe no bi papa se o fa ne hom twitwitwi no na gudie ofie ho no onye sika ne bi di aba ana se si anso no wo hu se Ajimai. Ne do akodi amoni ma ho. Ai bene wa ho. Enti so nya bene wa fra danfo de a. Eni obi nya tirimu pa ewo ajima ho no. No timi afa so na wanya ajima no ekra anasa ne do no. Enti ni pe bi wo wiase a otesa. Se o pe bibi anya. Obi timi abebata ho. Na wonu wa fa yonko din sen ye be yo be hu mpanifo se wo be hu wontuom no hu wontuom a ya wotimi anyane a ope no nipa ne bi etisa bata wa se wodo aso no etimi si wa adwuma asori mumpo abusua mu kura no maame bakura maame ye mufu ya funkomo ade ko no wanya ware pa bi wo be busaw na ekudie nti se wanwe wa no wo ne ho a na okofa asem no aye de be aba wo ka bia no de wo se bene wa ka se wo kwa ajima ho so ko no aduana ma no se wota aba o ehwa na moni ma so asore se me papa se me mo ampesi nti mi so me kwa akoba ampesi so sanya obisa no ewiase nipa bi wo ho a saa na ote ha wo bata wo twitwitwu na wanya wo hu secret pe na wo de wonam so enti ene de wo wiase wo so mo ni da ho papa da ho de hia papa bisa fo eni da ho de ehia sanya mekan e wo baabi a mpompo ye funu mu ade anuafo a awon se bi a nyame adom bibi ba ana koyie no obetimi afaso na se wa ma wani ana ho na wo bue wa no kan bibi se pe tete no de ko tete fu enti sani abaya no amani ma no wo ye no ese bene wa omani entawo abusafo na hema aka no edrume bi a wote ho a obi etimi na nte ba pam se mepe wadamfo ede ba de no won wadamfo adamfo ne yankwase enka ho so we befo adamfo a ebi akoba ebi no akohia no anan na akohia kuo bi mu wo hwe ne ye adamfo no de ne ho ba anasa wo ya pere ko hwe adamfo wuti ka se mepe adamfo na by force wo fo ni bana adamfo ne ke se bibi na wo pa ehunu anasa de wo ma yeni na wo esti wo asor dem esti wo adwumam esti wo fiem kan nsem nyina akere no na afi akofa nsem ebredi aba mo yeni de esua bibi o yesua bibi pa e de afimu pa abusua pam hu pa ase obapa yenya diska ko yiko yenya diska ko yi ekọ na diska ko yi ko yen kwa chi ya wono de foi wono de foi aso je gwa busua ya tim amfanko wo so kura wonya de che wo mfi ku afie ho bi na mo amfanko ene nipa ne na se na yede agudie yiko yede agudie ko ya kwa chi konfo no se ye fa agudie ni ma no ya fa ma no nti pa ye ne ho fi
ye no fi poto oko adwen be na ba che de ko yo min kwa msempa kwa chi akoye no hu nipa bia udwun tiase ye woni pe be sa wo wiase so wakeka nipa ebusuafo na adwini na so ahwewi afa na edu konfo so ne de ne se de yemfa gudia na ma no no so mfa nkoyeyi adwina etetira ne se enje bia omu nyina bewu no aba be di ade na ewo bobi wo maso anjo udi bisa enti ahai konfo so ye na adwuma pepepe fi so ni suman ene ye adwuma sa suman so no hwekuro no so enti me matama de no famma na nsumanfo no nti konfo no ya de pa na so ye hwekwache se no bisa me so opama abo na so nsanka na ana wenya na wo se no kankan nsuo hwewa nka se bia opampam onwo akonfo no agibiegu no video akato a one ne betoto ayensa wo so ananka one ne beye oso di na temo mo ate ase se na nukura ekire no hwe na konfo ne breye no eduru ba bi no de oka ne se agro na wodi na oso na hwe o se ni braba na so adwene bi fufuro sa ate ekire ifise waso ebusuafo no mense na adwene hwe oboso konfo na hwe ayi wonya no se konfo no poya wahu so beto ne nsanso wahu ana so di suma mbebo na kwache wahu nti bibi etekire ne de so edi se wonya wote ebusu apam hwa hwesiase pa hwesiase kansam apam no so papa ye pam so so bepam awu ye pam ahwe de wase edi se kwache ade na oye no ehu what was some when anyway dog pa when ni pa because or say and say ni mo and say busapan nu say kwache fache say ye fa gudi ano wo mani abede hono manu a e ko fast bebre e de aba na me packet bi nso so o say obo konfo bo no hu na adwen a konfo no di agora asemo sa kan we tie ni say wo de twen na obehu makaya masaba me be amo na ma me de si na ma kwache asiri kwache asiri wo wi ama sasa aduane woni bibia wo wo asiri aka ho di bibi sasa kwache wo be wu ni pansa no ana wo se ni be bi wo a na adwene eda ni timo no enye nyame adwene wono ko abaka se wo bi be se born different as wono kwa de ye wono sonko abre bia na wo parasite wo didi pa ho adwon kwa na ye wono ye do so a as wo ye bi as wo nya bi wono se na nam ho bosume so anu waje kwache wonya adwuma no afa no se ha won se kwache adwene wono timo no e bia na wono ba mo ni matrim me kwa mi susu se bia amoni ma bi ne wa ya de na ajima ya de no e bi kwa na amoni ma woni ho bi mbese nana kwache ebe wie ne sen na fe no wusu se kwache wa adwemboni bi etade wa kan ye chi konfo ne se menwie oyo me ko obetemenka mesaba wusu se obekum konfo na kwache no eno na no se nipa bi ho a no ye mamofo jo so wo hwe kwache na de ya ediya me de be manu an so ye mamofo obo man se wo kwa okodidi mu na wape na no aduane na wode wonso de obeka no na wode kwa ha na so akodidi mu edu so osori a na wasre so enti kwa chi suba no wo mu no de se nyame amboa no a se nya wo ka no dako bi obi ahwe kura obi betu na du ode aduane no ko de ma no ode bibi betu ekuno so na kwa chi so se na ye kan konfo no ho eni berie wo ho enu eye bayi esa no mu wafa ena sada owo nso afa se wo konfo wo se ukura fiti ase no de wo ye donko ya wo keka wo se eni ni moti ebo mu a so na wo ya de agudie ya kwa de kwa no te se de agudie akwa na se kotako na nso anenam ene wo tiete sam no wote ne de agudie akwa na akwa ya so de yamfa agudie na konfo da wo ma
me notice so wodi kan e president di kan oh na de me notice abafa ni form na de me ne wa o ma komfo no fiti ase na ni tirimu ya ne de se kwa che be kan sem papa ni ko si se agudie no a na kwa che kra me ho adwa da ne tirimu momo ayi no nkofo e mo se sabe wo hwa agudie ntina awo na wo kwaji de akoto obusia na wo kwa kwaji na mo soso mo nyina afiri mu nsa na asa na agudie mo wasam apami ana na wo kwa kwaji aba na wo de ne je se sika no an woni di akire se so nsa ka sika ya wo so wo mu o aso wa nwira nkwa kiri sa na mo ni beria se obeye ade wo se ne bai mfa no twitwi agyeman na sika bi mrafi oti sika no do sopuo no na no awo kwa akofa enti sane ye ka no agem service kwache no adwen papa ya di bu ma adwen papa ya di ni partner adwen papa ye tumi e di oman mu agudi anasa de pa eyem kwache ebi ni onkuta ni pa adwen me am ka the bond different sa enti o mu so wo ye hu komfo no the weak point one Friday na man oka kire so o ni nkwan oba fa so kwa wo kono wo kwa ba bekum konfo na say wo sa wo hwa kwa kire dia wo kwa ba be dwumfa konfo no se na be ya obetimi afa agudi anaji na so be dwumfa no so ode ade bobo ni ti o se be ye de o ye ni mi de minim se bi ode ade ba bobo ni tirim se na wo ka se wo betemenka ana se bi oba be wia ana se bi a wo be dia no obeye me nyi kwaji ni o me nyini ni bibie because wo timi ye bibia e wa fa plan fofo into wo kwa ba the plan fofo a e manage afaji akudia no plan o se me kwa ya semo ni mo peja wonsa me peja me nsa chese essence kwachi no ye di kan na ba ya ba kope eto so me no oni yere enti die ne ya onya odia obewuo no onya ne kra no wu ope kono obefa so a enkasa abusuafo eni wo no ba be ohene because o kan won kasa emu se o kache konfo se echena so omuni ho a na kayen so adonkofo yi ya fam kunwa no asemo no de difu opro nko afu opro nko aho opro ni yedie na adwembone se techire a yankete efisha wase we adwene ase we adwene ntototu mu ina wi afi no betena se adwene kwan ode obi abefa so bo enti metumi kura aka se agema yale no kura no ana na me ka hwasem no ona ewi ase obi wo wa ye ka de ba ye honam mu a no woni ne wo hwe na bia wo bia adwuma bia koso kakra wo so wo nipa na mo na wo fa na adwuma wo fa na adwuma no wa bebe hu se da adwuma ne sitie wonim eka wo bo adwuma num ana wonim se de oni wo busu ate wonya ba ya ape sika na efi mu ba no eno a ne nya no se wonya ne na wodi ne na wo wukura no a ope eni pe bete sa abrabom sa nkrofo no se wo bo abrabom a wo se wo mo wani eda ho na abo mo ho mpa yeyi eni na nan ma eka no se wo mo ofie mu wo mo monte so wo mo workplace me bia mo ye adwuma asori dem kra no wom asori dem wom ko bintune na yire ntina fefe enko father fo mani ntudu fo se fo ba no koye we kokoye se wo kira no na wagu anu mase abusua pam ya ye hwei mo ma ye sua bibi wo mabusua fo efutu wo papa ye sua bibi kase pa e wo mu na babo ayen wo ma ye ka adwubi asem kakra ni mo yire adwubi wo yisu ba bi de ya nya me fe yese yen kani wo chia wo si agro ye de pene mayen fa gudie enkonkwaji ni pa wo se da bi wo bakro agema eto fam ya wo wu a yese ye de gudie ni ba no beto no de wo se fako wo betimi kura na me de na ade ma me no a enka ho no mesa de piwu so ama me ba no ho ato no yese na wi ase yesa nabi adubi suban no se efi na sin nyina no wanyi suban pa bia di atere abusua so na sane wo kase enka ni wachi ase agoro yi edede o
on sana ne ba no nyare ye na o say yiri ni bie no was ya fa ya wo yi so ho ene na chese wono na wo bie nti no se o say yiri nya bi kura so wo se nyame on pe bone na wo ba aba betofuma wo ya firi bone o ba no ya firi won sade ene ya fa gudie no enye enko na wo die kura na be ma de ma wo no de be ka ho ama ye de akọ se suba we e wo baabi e wo nipa bebre mu so se se e be ko gold ye enkoko na ono nko ayi wadane nkuruma kese o ka ni madwa ne yam me ma me baka se wo ye kani jafo obi die ensei na me die nkenje yi sa na jubi suba etie se o se yire nya bia me de se manya bi on se di akwa obi nim donku a ade bete sunko sunkodia o sunkodu so on se last minute o ne bakwa yare ye de ne no hokre ahon wo betu ni kunu fese on fanko me so be ni o se yire a kama so de gina se me ye fanko ma me de adwure ye enso ma no on pe ne ho asem abusafo mo ma ye mfa mo adwenche ne kakra abusua apam dwumadie ene osugusu ya wutie na wo hwe bie ena ya tase edomo so ko ye fom aba ye tu ye hofo numbers na egu screen ene no obetimi afre na woni ya bonkomo aye 0202 668461 0202 668461 and after so 0202 668462 0202 668462 and a 61 e mo bia be fe bia no what do Kumawood TV Abusua Apam ehu Abusua Apam ehu ye pa eno ane mo ye de yesu bibia fimu nipa bi mama ye nipa bonefo mate ya bra bomu wonnim se do sitie nyame amie woni am wahu wo mo a won beda no wuriye wo hu no waka woni mra ho so no moja kakra de na masase so no wo adreni watwe nyina amanasa hello medafo mai hello good afternoon yeah ro apom te sai Yami adom pache force na ka se free me ka se free yamfo ahafo yo na di the say kwame yan ka sai ba te ke abusua pa no ti wa me yeden ni shebi na me se be di men ti ake ne be don ko ni na o ke ka ade so ti o ma mo di agudie ni yeden akoma kwa chino na me ti ake kwamba so ya don ko ni ru de adie ufi na adie te ni ta kwa wi ti ya ebe ma adie so ya de se fudi na ba bi ama mi ma bi ti na be di adie na be bi fi adie de fi ho ene ba ko no ti ake ta ene bi to ti mi mu abusia ebia wo mu no wona na mo ja wo ta ka ge bi e ka ho ai no ye te mo fa ife fi ka ti ati ai ti ma so ba bere e ba da to no e ti bena a de fo ife busia ni ma mo pe anu ati ana mo pe anu sa no mo ko be ni ka to de abusia de da ho mo fa emla ansana e ka na e ba no e to cha via mama se tu dibele e ta ye tuona e che di go mama e ya pa kwa me ni pa tande ya mpa ya pa e kimi die e ka mi se wa pa ni na mu ni no atutu me bo pa ya tse ya da se ibi o wa o to ya e no e fa ku ti a ku fra no ja yo wa to ta se no ko ka ku ni de yo kwame ya da se ya fancy na ofofo so emre mu bi ya da se pa kwame hafo yamfo hello me da for what to say wa bo puni mu ache kafra we did say na frefre pacha we did say na frefre so crucial because of the group yo yan ka sai
Hello, it's you. Me pa chow enti o wo TV ni so why? Me so fra hello. Me pa chow kasa me tie dum TV no ana lo no kura so free ho why? Enti o wo TV ni so. Me tie wo. Abusua for me say wo fra wo TV set no lo no. Enti o ho e wo TV ni so. Esan say ya kasa no e kwa ntamja wo de no network intimi so wo kasa wo tie me wo TV ni so de a wo ntimi nya ofoni no enti wo TV set so no lo no amana ko fam pa na de make nyina bete say wo tie phone ino wa so no wo bete na kama mo nya na sa ma ye ne enko 0202668461 ana 62 emu bi abeso friend wo bete me apre hello ma bi abisa me da fo ma era mami na me pa cho ne bi da fo mu nya mo ye die nya go pa dum wo kra ye we did the same mirror na ka sa friend Ivan ni me ka sa fit pa ni na da di se o se me pa ni chia ma mo ye biao mi se du di ni gusu ye be di dia so ko ye da yu wa du me di no f pa da mo se extra to funda se to area no mi ni te ki wa dia fa da fi ye to ko no se du me di e fe da sia no ma mi ni ma be de na mi sia e wo ye di ka pa no e di en ti na en se ma wo ye busim ye ye ti de fi da mo fa ta ko wa chi bra o ko wa me bi ni na e o mo e ko ba no ma ta be ko na ma ni o mo e di so Every ni afuni ni no ka cho mo te yen ti men se mo e ko so we bushim o ti me ko fre pa ti ne transfer ye ni o se se e bia bushia wa awu o pie no we de bushia problem be ni e bi la ye bia na da mo dia akubo di o ko ba no ma ta dia ba ba yin ko di no pa te no so na no e mo ni no so ya no na no so na o didi ho yo so if you ever bad you say you go how you you share we ya you to know na on you play go kwa ye be fast we di kwa woni how do ma me kan tro Oba count there mira me da say Mate me da say hello pa cho ba no twede tia na yon ko so bam me pa cho ma odi ni sana ka se friend yo mama odi ni sana ka se friend yo really I'm a no more about so ko ma dey na mu di no that boy am ran here my year when you ma dey no I dey quite Mate Kusha ya chia so be your cookie yeah they go for the guitar you so look to you know the you know so I really radio channel Mate yo Christian Yankopon kan ho aya che newborn chemist e mame oto adusa enti ya che na me pa newborn papa e wie me chia hello yo Abusua for ebigu achi na nso ebra na ekọ ye boss na dia ba wiye Yankopon de yankote efiada ye bebie ne ntam na nso watimi abum aya na de phone ni tudwa bo modern ya so TV set be low no akofem kama na watimi ati asem na woka wo pese wo tie ho TV ni so dia ene wa wasem no ekọ bebe mu ha we wontumi ntie nana ye de baba besi na de bebe se ye no next no ye hu bibi wo me hu no se ai kwache akọ bosumu se akọ fesumayo se akọ ye bibia sebe wo ba hu moja wo je minim se wo akọ no wo se onde wada ne huriye se wo akọ nom se wo akọ ye ne dai se wo akọ hwie gu ni moso se wo akọ ye ne dai ye di yenim Yakopon ya adom a ye wada eni fiada ye behu de wadi moja na kwa akoye minim me de minim se bia okwa akowie go busuapan okwa akowie go busuapan so so okwa akoye de obi ntumi nche na nurse so se
kwa chiche no pese wo ye se wo no o free comfort no o ka kire ne Saudi twan meko mi kwi mesa maba enti comfort fofra wo ko no wo kwaji aduro wo wadwini mu sa na wo se wo kwa kwaji aduro ene comfort dada no e dia besi ani se dia be ya ni se ba keska ko abba so nti wo ko sa comfort no amambre ene akwankyere za no meka no aya dia ma na se wo mpa nipa moja sabi asana na so hu no ayi sa me de me hu ne se okokwie go shopping no okotro shopping na adwene e wo ne wo hu ne se adwene be na ode beko yo me kwam sempa na de tie ni kwache mpeni se de wayera na onu ni bebe onu ni ote ye de me de ma adwene bubua hwe kwache bebi obo ne se na ne hu se pro aso ko be no ho me de kwese konfo no dada no ai da so odi be share konfo na se ana no kacha ba ya bi so pe no ite betu na ba se enu ho adwuma na okoye ana se ana no so oni we ose ono omo prane bibi omo dwendwe bibi hu ntie bia okoje dia bre ose che se ose nso enya ne obeya be manimo ana se wokoje dia bre monima ammo ama monima tibia we se obi nu kwa ti adwene bi mo efiti ase ni mo na wo che se de kwa chi mo me ni pa yie o na de me yanse be pesa abre ni mo ane wo se nya hu se de ositie mo se buso wo nya hu se de kwa chi sitie o na se okono baako ewi ase enwu o okonzuzu no okofia se ayi we emafri kra no ho beji di akọ abusua ye bre na ye di si na ani botata enum 5 seconds yo amia di sa me tia arofo nyina yo ni atiefu nyina na yesrese o meso yasene na de ekọ na aye nika na aye fe se na be ya ibetimi ato aso me tia wura koso ya tambia wone ne dom echewe buakwa ana mechi amena na Gideon ofrin kran aba nti wati TV ho hweme a Gideon wakofo mo akwa pa yesre nyame so ma ye nkwane ahode a ebedu fiada na ebetimi so ede me ho preme say ye be yi de to aso ma we kwate subai papa di o ka twa to okra ye sore ya me ka twa to okra ne se unya wote ho na obi ba obusuem ofa wadamfo a moni na ho wa moni anna ho a ade beyew enti sa wa secret wa unsume mu asem no otie wi a ba akoda na nkwanta de aba bi di unya na mi kwedie na michia na boadu na kwaku boadu a wo ayija atrankonya wo ye nipa se wo yade pa Mr. Chem papa ejase yo ba o ye retired na nanse wakodi nkunin wo menhia yo nti yamaninkwa abusafo ye bre na be aha na ye gyemu na ye de dwumadi ne nyina asi media ane maame adusta sakode me so chale so se abusua pom dwumadi yi ye de brew adwada ebrada ukoda ne ahomeso yawada efiada ne asade abro ne ye ne sa de be yi na adwada ne brada no ye tena so ni abobo ho ebrada ni ye ni yawada ni fiada ni atena so fiada ni abobo ho na so de wadwe nkyeraba na memeda ebo anwumre no nanya de yi na otwe nyina na kan nyina bom ni yi ni de amount na so wafe ho aba aseda kase pa ngoma du san ba fo wada ma no so yasene wade du san ba mixture du san ba ka so saba sisi yade ni kokodro kase wodwo so ebo mema mu gina brane esiese ma wo ma wi mu di nkunim kama brekunfo ya monko ni bo ne bi ho enka okasi dragle na bu o memo he ba shop bia benya bi e do sama la he be malaria dru a etuntu dia se deku enso so no so etore na se ya go pebi to what ya wona wantement de tutu o de wasa bo wura ne mpenum na wan ka so se ayo ho dwuma yi pa e do sanre ya to apete be bi to dru bia u benya bi na watso yakopon de yankwache ya e be se hia na watwetwe mu no na me I from ame me bapa in Victoria amobia eware nti oni masse kwa mosu ansa ma ware ne nso na jamase munya momani bia matu bi dia maneme de media ise de media tafrin kwa me hia na urade entum nkwam na o ma se no kama
wo bebre on front to me na so en share wade die nunyam ahefo amobebo ayen ene ya so de fo church of Pentecost for asofo dikness asori so bi oba ye bia no ye da mo asese mabo ayen ye da fo makra ho na mi show bia bye Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. And no who dreaded there. You could brew. Who said that will complain with sissy cocoa. Epe ajiwakade. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. And no who jack a sepan and neck. You could brew. William, a yama money mema. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. A yoko ni sissy drink a sepa. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. Mr. Snassi. Namen seven. Abusua herbal mixture. Any Abusua herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Ah. Na. Abusua was saying me blabo we. Sweetie, maybe come on mama adwamwa. Hey. What dance ye? Aye chuma. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What kaki? Yeah, Abusua Obie Timinumbi. I just appeal for one woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwade nkrato yi mu agye atum se eye. Medofo, mememu saw say, what in the water abakosam mu da say. Ani no, na Abusua bi timi de wona japade. E di sika kokko. E kokko je ye fundi a eye awo. Ana se tumi. Omadi awo. E be sika. Mosim se me kanche mo se sika kokko na be china no ai sika kokko no mo sa de ba sana wona mo hwe no sana de aka E basa e dinya de pii na bra Abusua no eno na ye friend Abusua Apam me hu no prako pese konfo no ome sie din ne nsam kekan yachi ne etam ye japade de komano na sa wo ya ma wofa ebede na ema Abusua Apam edwumadi sonko kra ya hyehyɛ e de brewo e wo Kumawood TV efiti adwada e kwese ne fie de bia awia no mienu e wo Kumawood TV so Apam ensunsanso edi akire no ehu pa efie gudie menfo so menfa nko enkoje awo na gudie ne nipa ene se yemfa gudie enkonkoti nipa osene bre na so wonwene wo woni wo adwempa